akuhambi impela neze kahle kuyenzeka ngiphuphe nginayo umuntu wesimame kuyenzeka mhlawumbe ngiphuphe izilwane lezi zingifuna ukudla zithi zilambile uyabo kodwa ke angisakhona impela ukulala ngokweqiniso bese kuba ukuthi ke ezinye inkinga kakhulu nasendleleni zami kuyaphazamiseka amabhadi ngoba ngisho ugogo senge ngimphuphe ebusuku ethi angiphakeli ngani kulezi zinto so nje inhlanhla babukeli nginibingelele emakhaya under ishow silungisa ikhantri kuseyona lo ndoda utrailer unogwatsho phula izinja nezinjakazi ziyasaba umjabo zamjaha ziyaphuka inqola lasha zonke izinkinga zabantu kuphi na eningizimu Afrika bafowethu namhlanje ngila endaweni yasemkhonjeni embubeni lapha khona umfowethu angibhalelile wathi nogwatsha nethimba lakho ishow silungisa ikhantri ngicela ukuthi mfowethu usondele uzongilekelela ngiyakubona la enkulezi zokuxhumana usulekelela abantu abaningi mhlambe nami lenkinga engibhekane nawo uyokhona ukuthi ungilekelele kodwa ke akana nazi kakhulu uyalazi na udaba ukuthi uma sengifikile kumuntu suke vele inkinga yakhe senzenjani sengizoyisolva nethimba lami ishow silungisa ikhantri bhuti omdala sicela ukuthi sithathele lithuba sikubingelele ubingelele ababukeli beshow silungisa ikhantri emakhaya ngithanda ukubonga ukuthola lithuba ngibonga kakhulu ukuxhumana nani bala ngiphothele nami ngibonge nje igama ngithanda okuhle ngokwamadlala isibongo hayi ngiyakuzwa bhuti uthanda okuhle siyabona bhuti la qhawele sizwe ukuthi uma streka kuma emails ukuthi uyasibhalela mfowethu uthi cela ukuthi size la endaweni yasembubeni ufisa ukuthi ishow silungisa ikhantri ikulekelele kepha ke engifisa ukukuthola ukuthi ufisa ukuthi sikulekelele ngani qhawule sizwe kahle yini le engathi iyakhlupa ikwenza ukuthi ugcine uthatha isikhathi sakho ubhalela kuthina sishow silungisa ikhantri isinqumo esingenze ngathatha lesinqumo mlingani wami hey kunesimo esingihlasela kabuhlungu esiba sibe empilweni ukusho ukuthi ngikhule ngisemncane bengikhula nginomdadewethu obesemncane kimi ngimdala kuyena mina futhi ngithe ngikhula sinogogo ebesikhula phansi kwakhe abazali bengasekho abaqondene nathi okusho ukuthi ugogo lo sasiphila nje naye esikhulisa abazukulu ngithe ngina 12 yeminyaka ugogo usho ukuthi nami bese ngiqala ukuqaphela nezinye zezinto kancane ugogo usho ukuthi bekunendlo bekuthiwa nje ihlala ivaliwe kuthiwa akungenwa lapha kodwa ke njalo ugogo benokungithumatha ngifike ngifaka ukudla phansi kwesivalo hayi nangembala bengikufaka okusho ukuthi ngokuhamba kwesikhathi ngithe ngaba ama 16 years nami bese ngiqala ukubona nje kancane hayi futhi nogogo bese edlule emhlabeni sisala hayi ngiyakuzwa qhawule sizwe ngifisa ukuthi mhlambe le ndaba singayijahi sichaze kahle so rethi nombukele ekhaya eyokhona ukuthi ethole ukuthi kahle kwenzakalani you understand ngoba uma sijaha kuyosuke sigcine sesilahlekelana okay ngiyakuzwa la into oyiveza uthi ukhule umuntu ohlala nobani nogogo engifisa ukukuthola ukuthi kahle ubaba yena uphi kwenzakalani qhawule sizwe la kubo ubazali bakho uze ugcine usukhulisa ugogo akufuthi umuntu onjengoma uyena owadlula emhlabeni umuntu onjengobaba ngobaba kuyenzeka abazali beshe kanjalo ukusho ukuthi ubaba ukhona uphila le kwela senquthu mina ngoba ngila emakhaya hayi ngixolise qhawule sizwe okay ngicela ukuthi ke qhawule sizwe uqhubeke ungilandise la kade usho ukuthi khona ukhule uhlala nogogo kwenzakalani uma ethi ugogo kunendlu la khona ingane engangeni khona ngifisa ukuthi ungichaze ukuthi kahle kwenzakalani kuleyo ndlu wayithini kahle ugogo ngalamazwi akhe ukusho ukuthi wayengasichazeli nje okuningi ngoba sasisebancane kodwa ngangiye ngibuke nje ukuthi manje asingeni kule ndlu nami ngifisa ukwazi ukuthi yini ephakathi kule ndlu le okusho ukuthi ugogo yesedlulile emhlabeni hayi ngokuhamba nje mhlawumbe kuyohlangana unyaka sasinukwa nje sizingane kuthiwa sinokuganga esinakho hayi nathi bese ngaqaphela lutho okay hayi futhi kuye ngigcine ke mina sengilapha kuma 19 years futhi ngigcine ngithola amatohanyana nje ngihambe ngiyosebenzela ko Piet Retief ngizama ukusebenza okusho ukuthi izinto zami bezingahlangani ngafuna ukuhamba kahle ngiyakuzwa qhawule sizongixolise ukuthi nje ngingene eMadevini la engifuna ukukuthola ukuthi ugogo wayemuntu onjani kuwena nodadewenu ngenkathi nisakhula hayi wayesiphethe nje kahle kakhulu ngoba
sonke sasilala endlini eyodwa naye sasilala nje futhi enokusibeka ngapha sibe ngapha silale ebe nendaweni esikhozile nje bazukulu bami sonke isikhathi nje noma ebuye kuyohola lezi imali zabe babeyihola esiphathele obhanana izidlo nje zasekhaya kodwa ukuthenga ukuhamba kwesikhathi seshonile sisiqeda kunukwa nje ukuthi kunogango ukukhona lapha sizengane ayi okusho ukuthi nami ngathola itohwanyana lapha ngitoha khona futhi izinto zami ngabona ukuthi azihambi kahle ngathi ake nginyonyobe ngeke labantu abakwazi ukusesha izinto mhlawumbe ngithola ukuthi hayi ngaya komunye ongumthandazo hayi wangitshela lo mthandazo ukuthi hayi wena mosi ukhule uhlala nogogo logogo lona ubeganga so ayikho indlebe engavule ekhaya ngisho ngathi khona so kusho ukuthi hayi wayesesho ukuthi wena ufaka izinto khona lapha ngathi mina ngangifaka izinto wayethi angifake nje ukudla ugogo Ngakuza qhala size ngixolise futhi ukuthi ngingene emadevini uthi wena ugogo umuntu ongathi wayekuthuma ukuthi wenze njani uhambe uyofaka ukudla lapha ngenkathi ufaka ukudla mhlambe ekukhuleni kwakho uthi ngoba lento yenzeke uneminyaka ko 12 years to 16 years because uveze ugogo wavuya adlule emhlabeni usuneminyaka e16 cabanga ukuthi lapho wawusuyindoda usuthe ukubheka bheka ngiqhawule sizwe hayi impela ngase ngithe ukubheka bheka kodwa noma bangakabheka uqaphe kahle kodwa ngase ngibhekile so engifisa ukuthi ngikuthole la xhosa ukuthi akukho yini wena owake mhlambe kwafika engqondweni yakho noma owaqaphela noma okwathi awuthi ngivule la ngithe ukuthi ahlahle kunani la yini ugogo athi lendlu ayivula kodwa uma ngifaka ukudla kumele ngenze njani ngikufake ngaphansi ngangifisa ukuvula kodwa inkinga wayikhiya ngelokho ingidi le so usho ukuthi ngifise nje ukuthi ngivule ngibona kodwa ngibona ukuthi manje ngivula kulendlu ngiphula umthetho wagogo usho ukuthi angesizwazi ukuzwana kahle yabo because ugogo sasimkhonzile nje naye esikhonzile yabo ngikuyena umuntu onikhulisile ngingafisa ukumphoxa so okay okusho ukuthi ngokuhamba kwesikhathi ngathola ukuthi sinamabhadi nje so izinto zethu azihambi kahle ugogo lo bese usho ukuthi kunezinto nje nami bese ngithi mangilele ebusuku ngibone izinto zingahambi kahle nempilo khona usuku nje impela ngangisengiphila kanzinyana mangithi ngilele ebusuku ngibona hawu nangu untokazi nje engingambona engimbona ngokumbona ephushini kodwa hey mangithi ngiyavuka ngiyaphaphama ngibona hayibo akho ntokazi la so ke zonke inqinamba zazingivelela nje lezo ke noma ngilele ebusuku ngivuke ngithuke ngiyabona ngivuke sengilele ngenye indlela ngibuza ukuthi hayi kwenzakalani ukusho ukuthi ngokuthola ngokuqaphelisa futhi ngalandela izinto washo ukuthi hayi ugogo wayeganga so kunekhwama ekhona namabhodlela agqijiwe lapha ekhaya kwagogo yabo ukusho ukuthi okuyikhona khona usizo lami bengifisa ukuthi ngithola ukuthi lezi zinto lezi zingaxazululeka kanjani ngoba ngabona umunye khona wayehlushwa zilwane kwelinye lamazwe waxhumana lo hlelo lwenu nomzana wayese ngengeza ukuthi sesizakele so nami bengifisa ukuthi ngazi ukuthi mhlawumbe iliphi indlela engayenza ukuthi ngisizakale ayi ngiyakuzwa qhawule sizwe udaba lakho luthe ukujula jula kakhulu ngiyakuzwa qhawule sizwe lana ngoba qhawule sizwe ubhalele thina siyishotho silungisa iCountry ubhalele mina ngunogwaja kahlahle yini le office ukuthi sikulekelele kakhulu kuye yini kahlahle le ekuhluphayo qhawule sizwe ish qhawela kithi ikakhulu wazi yabo nje akuhambi phela neze kahle kuyenzeka ngiphuphe nginaye umuntu wesimama kuyenzeka mhlawumbe ngiphuphe izilwane lezi zingifuna ukudla zithi zilambile yabo kodwa ke ish angisakhona impela ukulala ngokweqiniso bese kuba ukuthi ke ezinye inkinga kakhulu nasendleleni zami kuyaphazamiseka amabhadi ngoba ngisho ugogo senge ngimphuphe ebusuku ethi angiphakeli ngani kulezi zinto so nje inhlanhla zami sezithe ukushabalala impela mnumzana so bengifuna usizo ukuthi mhlawumbe ngingaxazulula kanjani lesimo ba sengiyabona impela nasendleleni zami akusekho kuhle amathunzi amnyama ngihaqile kanti nangapha amaphupho engiwaphuphayo akusiwo amaphupho ajwayele ukuphupha umuntu ofuza ukuphila njengoba ngiphila emhlabeni so ke bengifisa ukuthi ngithole inqilikithi ukuthi ngingadabula kanjani lezo zimo engibhekana nazo yakuzwa qhawele sizwe na umbuke lapho ke uyezwele ekhaya ukuthi umfowethu udinga usizo ngempela umfowethu wakhula nogogo mayikhula nogogo kanti ugogo wenzani uzomfaka inhlanga uzomgcaba ekuhambeni kwesikhathi lezi zinto sizenjani ekukhuleni kwakhe seziyamhlupha sezimvalela inhlanhla zakhe neindlela zakhe kanlezi ilwane kuthiwa seyiphila kuphi kuye manje qhawele sizwe uma lezi ilwane zifika zikuhlupha kwenzakalani zithini mhlambe kuwe zona ilwane ngoba ngiyakubona lokho kagogo okushuthi izilwane lezi ngobe sezingihlupha nje ngokwegaba ezahlukene ngoba
bekwenza kwesinye isikhathi ngithi ngilele uvele isilwane singitsho ukuthi silambile ngalowo msuzu mfethu anginawo ngisho amandla amancane ukuthi mina ngaphayela ilwane phela angizazi ukuthi zazivelaphi uma zithi ilambile qhawule sizwe mhlambe zilambe endlelani because ngifuna ukuthola qhawule sizwe la ngoba ilwane abantu abaningi bake bechaza ngendlela ezahlukahlukene ngifuna ukuthola lezi ilwane zagogo ukuthi zona mazithi ilambile ilambe endlelani okusho ukuthi manga indlela engibuka ngayo kwakuyizilwane kwangasona isilwane ngoba nje okunye ke kutholakala mhlawumbe ebusuku sekuyangibamba uyabona nje kufika kumuntu wesimame uyabona nje ngifike lo nami indlela ukuthi phela nami ngithole mhlawumbe nami ngathi ngibamba uzothile uyabona ukuza qhawule sizwe so ke ngicine ngiphazamiseka nje into efana lezo kodwa ke okunye ke kufike nje kunje uthi kulambile uyabona nje ubona into ethusayo nje izokutshela ukuthi ilambile uyabona so eish ngiyakuzwa qhawule sizwe manje engifisa ukuthi ke la ngikuthola ukuthi umuntu wesifazane ukhona kodwa yini empilweni ngoba kuyenzeka uthola ukuthi mhlambe zigcine seyibaxosha nabo abantu besifazane ilwane ngokomthetho osekela mfowethu bayakhona mhlambe ukhona mhlambe ngisihlekela naye kodwa nje ikakhulukazi ngoba ngisho ukuthi ngihaqwa amathunzi amnyama so yiwona amathunzi lawa angihlasela ukuthi izinto zami zingafuni ukuhlangana kahle ngoba kuye kwenzeke mhlambe ngithi nami ngisenamathemba ukuthi izinto zami kahle bese kushuthi kuphazamisa nemkhokho efana le so ke ngicine nga-understand kahle isimo ukuthi isona sipho okuyisona sona ngiyakuzwa qhawule sizwe manje yena umama uthini yena mhlambe uma thiwa ukuvakashelela yena lezilwane azimhlaseli ngoba phela lamathunzi uma ephila kuwe ungathola ukuthi mhlambe agcina asedlulela nabantu abasondelane eduzane nawe ke kwenzeke kwayena mhlambe kumhlasele ngoba nkulu khona usuku nje wakwavuka waxabana nami wathi hayi indaba ngathi manje usungcothomele ngilele kulezi zinto zethu ngathi mina cha ungangisukele funaye waba nokudideka nje ngabe ngase ngibona kwathi ngelinye usuku wayesengitshela nje ukuthi hayibo lawe nendlini yakho ngathi khona ilwana eziba khona so ngathi mina indaba uzwana ngenza ngathi nama akukho engikwaziyo so ngathi mina indaba uzwana wangibekisela ukuthi hayi khona into nje ngathi abesengiklinya ngathi mina hawu kanti nangolunye usuku ukuthi hayi khona into eyayikade ezizwa nje lena umuntu wesilisa kodwa manje uyaphaphama ubuka mina ngithola ngilele yabo so ngase ngiyabona ukuthi okay futhi iyo lemkhokha le ehlupha yabo so ke nje izimo mfethu nje zima lapha zimile kahle empilweni kodwa ke ngiyengifisa ukuthi mhlawumbe nami ngasiza kanjani ingakho ngeke ngathi ukusondela ngapha ke ngithi ngithola ukuthi mhlawumbe nanokwazi ukuthi ngibeke kuyingqili ukuthi ngaphuma kanjani engqinembeni efana lezi ngiyakuzwa qhawule sizwe mbukeli uyayizwela nawe ekhaya kulolu udaba oluserious olwangempela umfowethu kahlahle lezi inhlanga kagogo wakhe ziyamhlukumeza engahambi zodwa ezihamba nani nezilwane manje engifisa ukukuthola ukuthi iqhawe njengamanje ikuphi ongathi ubhizi ngakho empilweni like amathuba emsebenzi khona uphila kanjani qhawule sizwe ngiyahlanganisa nje mnumzane ukuhlangana naye empilweni because awukho umsebenzi omkhulu engathi ngiyakwenza kodwa nje khona ukuncenga empilweni lawo matoho nje ngenza ukuthi nami ngilale ngifake isinkwe elokhuzaneni ephaketheni ngiyakhona ukuphila no ukhona ukuphila kodwa into eyinkinga yilezi zilwane ezigcinizela ngabe ukude ngempilo qhawule sizwe okungenza mfethu kube ngikude ngoba ikakhulukazi nje yabo nje ekukhuleni kwami ngikhule nje ngithande izinto lezi zokucula imiculo le oma gospel ngicule nje imiculo lo maskandi so yabona so ke benginalo nje khona yabona ngisho ngivela phakathi kwabantu kodwa ke ngokuhamba kwesikhathi izinto ngiyabona ukuthi ayisafuni ukwenza ngendlela engifisa ngayo mbukela uyezwela nawe lapho ke ekhaya ukuthi umfowethu ufisa simtholele usizo ngonogwaja sishosu ngesikhandri lapha khona umfowethu asichazela khona silandisa khona ukuthi kahlahle ekukhuleni kwakhe kwenzakalani ngikathi esanogogo esakhuliswa ubani ugogo ukuthi ugogo wamfaka izinhlanga lezi zinhlanga ziyamhlupha manje unezilwane ebusuku akalali lezi zilwane egcine seyilala naye zilala nomame wakwakhe umuntu wesifazane aphila naye emhlabeni no qhawule sizwe angeke ngithi mfowethu siyozama ukuthi sikutholele usizo sishows ngesikhandri ngunogwaja ngoba asikazi sahlule ngoba nje mfowethu wambona lo mfo ngoba usho ukuthi khona umfo wambona ekhalisa kwelwane naye wakhona uselekeleleke mfowethu ngiyathemba ukuthi uyokhona ukuthi ulekeleleke qhawule sizwe eish ngaba isibusiso kakhulu ngaba injabulo nje kakhulu impela ngoba
ikakhulukazi sengizizwa nami ngicindezeleka ngingasakhoni nokuba namathembe ezindleleni zami so ngiye ngifise ukuthi impela nami ngibuyisa isithunzi sami ngoba ngiye ngizizwe ngiyiluzi ngisho empilweni ngihamba ukuthi hayibo kanti mina ngiphila kanjani abanye abantu bakwazi ukuphila bebe nezimo abanye abasebenza abanye bakwazi ukuphila kodwa kwami kuyasitheka nje so yizona izimo ezezi mhlawumbe zingikhathaze emoyeni emphakathini nje iqhawe lesizwe abantu bakuthatha kanjani bakubuka kanjani abantu iqhawe lesizwe ngokwegazi ngimuhle egazini kodwa nje ukuthi uyizona iwona amathunzi igazi nje lona liyaba clean ukuthi mhlawumbe abantu bonke okay futhi nje ngithi nje ngokuphelele elokushini lami ngumalume ngibiza umalume nje strati sonke yabona yankela yabona kodwa manje into ingazi libe ngoba phela ilezilwane lelithunzi kodwa abanye mhlawumbe uthothi mhlawumbe bazo undermine ngoba phela amathunzi kwesinye isikhathi amathunzi unamathunzi kwenye ikhathi impilo iba yinhle kwesinye isikhathi aqhamuke efika bese asithwa bo kodwa kakhulukazi nje igazi lami ngokwendalo yami ngizazi ngokuthi lihle kodwa singokwenxa amathunzi wona enza ukuthi kuvaleke izinto so manje iqhawe lesizwe engifisa ukuthola ngoba phela usuyindoda uzokhulile umntwana naye lento mhlambe ayikazi ikucindezela ukuthi mhlambe ugcine usuphazamiseke entweni zokuthi ingane ungasayitholi ngoba phela zifuna ukuthi zibe nawe kahle kahle ugogo wakucindezela iqhawe lesizwe wacindezela impela nje kakhulu lokho corona waba nesimo nje sibi futhi impethu angazi le ndaba le mangikhuluma inhliziyo yathinteka iphazamiseke ngiyangikhumbule le muva ukuthi uma suma ngebackground mfethu izimo nje impilo zayithatha zithukula ngoba okunye nokunye nami ngiyafisa ukuthi kulunge kodwa ngezimo mase ngikhumbule emuva yabo nje kwakhona ukuphayela isilwane mfethu ngingasazi kwami ukuthi kwakusho ukuthini lokho kukodwa kwakunika inkinga kunje kunika inkinga manje base ngikhulule sothi kwakuchaza ukuthini wawuyingane wawungazi cause wawuthuna cause ngangazi nama ngithume yabo manje umbuzo wami akwawuphendula ukuthi ingane yona ikhona iqhawe lesizwe abantwana nabo yini abantwana nabo iqhawe lesizwe nje abahlanu kungcono ngoba iqhawe lesizwe izingane manje bona abantwana lento ayibacindezeli kwenzakalani iqhawe lesizwe hayi okwamanje angisakazi lutho ngokukhondolo ngoba phela izimo zonke zezambe zibe ukhondolo bokwamanje basebancane nje abakakhuli mhlawumbe ngathi khamba kahle mhlawumbe ukukhamba esikhathini ngokuhamba kwesikhathi mhlawumbe ugcina sekubuyela ngokubona yakuzwa bhuti omdala wethu uma udaba lakho ulibeka mbukeli lapha ekhaya ngicabanga ukuthi sekumele sesifike emaphethelweni ishow la kumele khona ukuthi ngivale bengifisa bafethu ukuthi nanoma ngawubani okuthiwa le video izofinyelela kuye ngiyazi ukuthi niyazi sina inyanga yethu sizoyizama nathi inyanga yethu kodwa bengifisa ukuthi nanoma ngawubani mhlambe oke wavelelwe lenkinga noma uwezwe istory esicishe sifane naso lezi umuntu wakhona ukuthi ethole usizo bengifisa bafethu ukuthi nisukumele phezulu nisinde siyishow ngesikhandri kunogwaja ningene lapha enkuleni zokuxhumana ku Facebook siyatholakala uvedana uthi nje useshi page uthi silungisa iCountry TV then bese siphinde sitholakala kuma emails uzothini silungisa iCountry 21@gmail.com siyabonga ababukeli emakhaya.